Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tori funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tori will take care of us when they are gone.
My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Hey,
Yeah. Yeah, le volume ntate ba fela betseng ka go chapter sport for some to parents Tata Mudi, ngale wate, usin halda. Dadi, tuko bawa dadi wahab. Utero mene o nerabonya konya yusi. Gari dadi ya ukupan dadi o kukete na pedi. Kukete na, mada piro konya pedi. Chavizo se tata Mudi gwa mwana dadi. Itle ka chuchumeto ya moya o halang uzo amwena odi mudimu. Itle ka tolo ya handa dia halang wan. Kani ke dadi ka develezi. Ufumana makhaya ayino ito uzo mlumo wa. Ega vizo la Yesu wane. Tengo para amohela movement ntate mohlomong santsane le sethathong pele motho ka lebala lo le ba ke mo ke mpe ke yona taba e le fela ya tebo ha re le ra ntsha memo e ba le tla di hlono fatsa ka teng ba taba eno ke le ka mehla ya re tsokoletsa le re le bua ka mantswe a fetang tekano le ka jeno go le memme mme re ntse re tla bua le lona ka tsela yo tšhelete ya setšhaba sa Basotho ka lona ka tsela yo ka mehla le etsang professor ke batla go taba di se di ka ho wena ntate ke ya leboa ha re mameleng yo le tswang ke ya ke a leboa correct makutlwane ke hlomphe ka go la beta pele ba Basotho Action Party na teng re tla re thusa
le a ditabanyana tsa sekgutshwanyane ge le boe lona class ba dia ao ka mehla jalo ka se o hlalositse le amohele memo ya rona letsatsing la kajeno lena re tlo tla bua ka taba e bonahalang e etsahala mane mabatoweng ya kgiro ya sepolotiki tlasa puso ena e ntjha. Ke a kgolwa Basotho ba hlokometse jwale hore bothata bo boholo ba dipolotiki tsa Lesotho ke ba polotiki ba sitwang ho tsamaya sikaratho wa bo bila ha wa setjhabeng bana ba polotiki ba bolela ka mokgwa ba tlotla lokisa dintho tse sa nepahalang empa hang ha ba qala ba fihla pusong ba etsa tsona tseno tseo ba neng ba re ba tlotla di fedisa ka nako e nngwe ba di etse le hampe ho feta mokga o eteletseng puso o bitswang ka hore ke Bodiba o ile a ba qhekella Basotho ka hore o tlo tla hlwekisa tsamaiso ya Lesotho e nngwe ya tsona e lo tla fedisa taba ya puso e kgethollang e abang menyetla ya mesebetsi sepolotiki nako e fetileng ile a ba mona ka bontsha hore na mona diofising tsa mmuso na le di-corporation tsena tsa puso na ba ntse ba etsa le kgati lena re rata ho bua ka tse etsahalang mabatoweng go tsile tokomane ke a tseba ba bang ba rona le selila la e bona eo ka yona mekga e pusong le tshetsang puso jwale ho ikajwa kajwang ka mesebetsi ya ntho tse mona tseo thweng ke dikgakeletsi ha hona diphatlalatso tse etsuwang hore batho ba ikete ho abua mesebetsi ho latela diphathi tokomane kena re tshwere ke a tseba hoba kgale e matlama rang mona e bontshang hore ho mesebetsi ena ya dikgakeletsi RFP e tla tle e nke the lion's share e abelwa mesebetsi e 676 MEC e abelwa e 90 AG e abelwa e 96 LCD e abelwa e 15 Hope e abelwa e 12 tla hopola bofia ena ke ya ne ho ntse re na le kgang ka yona mane parlamenteng eo hlakore la mmuso le file ho lebe bula studio ba Public Accounts Committee eo ka meetlo e ba bikarabello ba le hlakore la bahanyetsi empa ke ena ya hlakore e sa re tsere ho ke karolo ya mmuso e nngwe hape e abelwang mosebetsi ke LPC if y 6
UFC equal A9. Kaofela ke mesebetsi e 904 eo diphati tsena tse pusong di ikabelang yona. Le tla hlokomela hore ehlile ho a bue sepolotiki mona hobane ha hona mekga ya bohanyetsi e hlahang. Tla ho yona taba eo nna re bolelang. Ka ho tlhakeletse mona hona le batho ba thweng ke di-supervisor. Jwale tokomane eo e bolelang hore RFP e tla abela di-supervisor mabatoweng ohle ntle le leng fela le tla abelwa bao thweng ke di-alliance leaders. AD le yona e tla abelwa mabatoweng ohle di-supervisor. MEC e tla abelwa o AD abelwa fela di-supervisor mabatoweng a yona ke nka hore ke mabato ana mabedi ao AD ileng ya hlola e le Madiba Baso le Salman. Jwale MEC le yona e tla abelwa supervisor lebatoweng la yona ke a tseba hore ebile lebatowa le leng. Ha ele LCD ho thwe e tla abelwa one catchment in Mahobong ho etla ka hara Mahobong e tla fuwa lekanyana hore e be supervisor ya yona. Hopefully le yona e tla sehelwa ka hara lebatowa la Mokgotlo. UFC e tla sehelwa Qwading. Ha LPC e tla sehelwa Phoqwane. Bomme bontate ke boemo bo teng bona. Lesotho le ntse le tswella pele. Le ha Basotho ba se ba ile ba bontsha maikutlo a bona mane Tlhopholotjheng hore ba kgathetse ke taba ena ya mesebetsi e alwang sepolotiki. Bana ba Basotho ba bangata ka ntle ka mona ba ho ka phatlalatsa mesebetsi ena mabatoweng mane ya ba council tsona di tseba hore di hlwahe batho ba fumanang bana le bokgoni ba hore ba ka tshwara mesebetsi ena eo borra dipolitiki bana ba pusong ba ikabelang yona. Taba ena e senang modimo e kgahlano le molao wa naha ena wa motheo. Temana ya 12 ya molao wa motheo 2 le 3 e le ha ona motho ya tshwanetseng hore a kgethollwe hara tse ding ka mabaka a sepolotiki. Sena se bolela hore ngwana wa Mosotho mane motseng eo e seng karolo ya mekga ena eo re ka e bitsang partners in corruption o e kgethollwa hore a se ka fumana mesebetsi ena le haeba e le the best qualified. Hopolang hore batho bana ba busang ba ipitsa mokga wa meritocracy. Batho ba kgethwa ka boiphihlelo fela ke bana re ale ba tseba hore meritocracy ya bona ke sepolotiki. So o violate molao wa motheo wa naha. Ho feta mono bekeng ena Tonakgolo o se a supile letsatsi la dikgetho. Ke o bolelang hore re nakong e mona eo thweng ke election period. Mekga ena e pusong e kabakaba ka mesebetsi tjenana
e le ka sepheo sa ho campaign ba hlotse ho thehela Basotho mesebetsi jwale ba aba mesebetsi sepolotiki ho campaigna ka hare ho mabato e le hore e tle ke ho na le seo ba ntseng ba se etsa. Molao wa dikgetho o re ha wa sola go se etswe tjena haholo nakong e bitswang ka hore ke yane ya di-campaign. Taba ya boraro ke hore ho etsuwa tjenana di-resource tse sebedisang ditjhelete tse tlo sebetsa tjenana sepolotiki ke tsa Mosotho yanene wa Modimo yena ya phelang lebatoweng mane ke dikgafa tsa hae ba busang ba tlo sebedisa dikgafa tsa Basotho ho campaignela di-party tsa bona ba kgetholla setjhaba se sengata sa Modimo se sa ikamahanyeng le politiki ya mofuta ofeng kapa ofeng kapa se sa ikamahanyeng le dipolitiki tsa mekgaena ya setlamo sa bobotho. Ke ka lebaka lena Basotho Action Party e seng e laetse diakgente tsa yona hore ka pele ka mokgwa di ka kgonang ka teng di etse ntho tse pedi. Ya pele ho thijelwe kabo ena e bodileng ya mosebetsi ka ntho e bitswang ka hore interdiction bane taba ena e tlola molao wa motheo e tlola le tshebediso tse nepahetseng tsa tjhelete tsa naha. Ya bobedi IEC e kene dipakeng ho thibela taba hang mme e bang IEC e sita ho etsa mosebetsi ana hobane National Elections Act e hlile e apesitse ka matla ya hore ho se ka ba le ba iketang ka ditsela tse sa nepahalang nakong ena ya election period. Mme ha eba IEC sa itse karolo ya yona re tla tlameha hore le yona re isa kgotla hore e etse mosebetsi wa yona. Le tla hlokomela bimba ka hore taba tsena di etsahala ka hara sedikadikwe sa hore mmuso o ntso dutse hodimo taba tsane tsa tlhopho botjha ka hare ho tsona mono ke tabane ya theolelo ya matla setjhabeng ka local authorities tse leng tsona tse tshwanetseng hore ebe ke tsona tse hira tse tla mema baikiti hore mesebetsi ke ena e tla hlaha ka hare ho local councils. Jwale ba nang le thahasello ba akgele dikopo tsa bona ba tseba hore ba hirwe ho ipapisitswe le kgetho e nepahetseng yana nthane e batho bana ba ratang ho bua kana ya meritocracy. Jwale wa bona hore mmuso o dutse taba ya tlhopho botjha hodimo e le hore o tsebe hore o fetise thahasello tsena tsa yona e sa rapellwa ka seboko seo. Ditaba tsa rona bomme le bontate di hakalo letsatsing la kajeno mme re na le dipampirinyana tse fokolang fela
seo mohlomong le ka ba di kopitsang go bona ka botseno no tse entsweng empa ke a tseba gore ntho tsena di ngata marangrang bona e ka nna ba sentse le di bone tsa ya taba ena ya go aba mesebetsi ya dikgakeletsi mabatoweng ana a 80 a metso a 80 le mabitso a santse a hlaha mono no re na le tsona letotola le batho ba ka go fela gona batho ba se ba hiruwe ke bo mang ba fuwe mesebetsi ka ona mokgwa bona ona o tjena la di ba di khutlisa dithapo ka bona ya leboa ke kopa ho mema dipotso tse teng ntate ile a tla se itlhalosa ke bona go le la ga fela tsena pele ntate ka re mo ka me khotso bjale a se qwadi la dema ha we go to the prof transport and the Minister of Communications, Science, Technology, Information Department. We go to the prof ke ke tlale ka ne ba mona mo ho tleng mesebetsi a luwe e 676 re ke le ditsintsela tse o so mo tlhalositse ke la le ba ga ngata be sa tse ke ga so le kwadi le ke tloela yena e itse a hlangona go fuwe UFC kwadi VIP ka ha go le batho ba lola haeso bona meketla ya motho a sa tshehetseng yeno ya bitsweng mesebetsi e se fetse ho a ke na fumana mosebetsi mo ke mpa ke tla ka mohlala ke kwadi ha ke re go haiba LCD ile yona ya bitsweng mesebetsi go re bona menyetla e se fetseng ho motho ya sa tshehetseng LCD go mo a ke nga fumana mesebetsi ile morre ke so ka ntse go tlo sebetsa mo ke a leboha prof ke a leboha ke bona tsole le mang ke le family tsa lona ke na le potso e le nngwe tjela le sekgala sa letsholo ga bang e bula mo sa botse ke ne le ba ke le ba mabapi le ditaba tsena tse fapaneng teng hore ho na le marata le mabare social media mona hore ba bang ba ditho tsa VIP they are not happy ka saving crime tjena ha ke so e bone e reng ba khala le dikgopung tsa bona tsa WhatsApp ba nka taba e nngwe e le bahatelli le ho ba tima monyetla wa ho ntsha maikutlo a bona freedom of expression ho ba bang ba hlomanye ka hare VIP things are falling apart ke kopa hore prof a ka thetse ho yona ho gore na a ka reng ka taba e ke a leboha bona le potso ha una potso ke ana ke a leboha ha o sena potso e nngwe ke ka le ka ntate Blane le tse mohlala ka qwading jwale ke tshwere ya haiso ya korokoro hobane re ka ba batla batho ba na hore re tseba hore batho ba teng ba phelang ba se ba fiwe mosebetsi ba bitso ke ana ke na le ona mona ba fuwe mesebetsi ho sena diphatlalatso tsa letho ba fuwe mesebetsi ka ho isa mabitso a bona o mokgetho ya le ya fihleng a ba nka
sepolotiki o mpolela hore motho eo e seng wa mo kgauna o sa tingwe monyetla wa ho compete le batho ba e re ke re go post dikgetho tsena tse fitileng batho ba ileng mabokoseng a dikgetho ke fela 38% ya Basotho kore re mothating o re Basotho ba etsang 62% ha ba ikamanye le politiki efeng kapa efeng 62% eno ya Basotho so e tima monyetla ena e fuweng batho bana o soka inana la go 38% eno hore na ba tshehetsang mokga ona o ka pele o sona ke percentage ka ba less than 20%. Yale ke bona ba o khomo o shilenya bo bona le ba tsamayang le bona yale ho re tsamaleng di khafeng tsa setjhaba sa Basotho so ka gona date ena ha se seweso ha kae ena ke ntshebitsang ka hore ke political patronage di ho aba mesebetsi sepolitiki e fapane le seweso ke mane moo o ba ka malapa ke re beking e fitileng ne re bua ka bo ya mesebetsi ka malapa mo ke ha seweso ena yele ke ena ya sepolitiki wa bona hore na ha o ka sheba kgetheng nna ke fe mesebetsi ena e meholo e hlamatsi ya mmuso e abua ka malapa ya ne ya metseng kwana e abua sepolitiki ke pattern e clean e bonahalang e sendeka ka tsela yona dadi yes Basotho bana ba Basotho ba bangata mane be ka ba di supervisor la metseng mane ha e sumane ne a o kena ka ga motse mona wa fumana ba ditse ditlhafeneng moo ba le jale ha ba le mesebetsi ba matsa bo di university ba ditse moo o ka mone any time of the day tla ba fumana moo ha ba na mesebetsi magabe ntse ba itiketse mona hore ba kenge dikopo tsa bona jale ho latela hore na bokgoni ba bona bo hakae e ba fumane menyetla mesebetsi e ya due sepolitiki ndate ke ana ke le tshonda yale se etsalang go mane se etsalang mane ha e se etsalang mabatweng ana a bashume ya go fela ke na le toto le no le ba ditse go fela a batho ba se ba fuwe mesebetsi ka mokgono o tjena mabatweng ana a bashume a go dare ge yalo so o etsa nang ya sa ho le tshiga mental solo and la dire ki ya ga ga tsenya BAP e dumela ho bolokwe ka mokgwa o BAP e tsotella ditokelo ka mokgwa o tlise empa ha hona tokelo e kenana le tokelo sa batho ba bang tokelo e le nngwe e tsamaya le boikarabelo tlheka le a tseba ho ba BAP ke mokgwa o dumelang mo the rule of law. Rule of law e bua ka order bane mo go slang order o kena na le tikelo tsa batho ba bang di group tse no ba bang ba re ha se tsa BAP ba di tsitse kwana mo ba tswang teng which itself is an African food ka bo kwetela group tsa African empa he ha ba mehele
How can you profile pic that is a picture? Ke di group tsa ma BAP na ba di happily ya program fela ke di group tsa ma BAP ho bua ditaba tsa BAP ka mo mme ka nnete ho fihlela ha o finyana ha e ka nnete ntse di tsamaela hantle ho fihlela ha ho so hona le dipuo tse kenyang ba bang menwana ka mahlong tse etsang hore kgwedisane a mantswe ke mona mo re ileng ba kena dipakeng ntse re kgalemela he la butleng ha di-administrator laola nthoena ha motho a qalang swa taolong jwale a sa hlompholla ba bang a ba bitsolla mo laoleng empa jwale ha o ka maitsa ho fihlela re tlameha hore re ntshe lengolo le lepotolang le laelang hore dikupi tseo di kwale ho tlo ho thewe dikupi tse ntjha tse tla thewa tlasa dipallo tsa hore na meedi ya bolokolohi ba puo le ba debate na e tla ba efeng le tsamaiso e tla ba hlokolosi hore e tshireletsa dipallo tseo hence jwalo beng ba ka and let me tell you we are not ashamed of it hobane o no bona taba ne se di le mo senekeng ho ba tla ga ba kopana ka ntle ka mona ba be ba ntshana mko ya le lona le ba haswa ditaba le ya le thabila bya se utlwa re ba bie bia sa tsana mo kona ka ntle ka ene taba ya le ke khwela di a le boe mona e le Facebook mona le bona ba bie bie ha tlantra na tsana ho tile ke le petseng ke ha di bele moshila ha o ska za mona ya tsaba le Sotho re be ke na ha e na le crime level e na e di hobane ko bane ba busi ba eta pele bane ba le complacent ba ipapantse dotso la o se bona hore ke eno ya tla e be fihle e be le hona lo ke bana ho etsa jwale ke iphimona ha ngane a ka roba re disitse bophelo ba AP re disitse ditho tsa Basotho Action Party hohle mo di le mara teng re ntse keteno tlasa di pallo tse teng ka hare ho mola wa motheo wa BNP hore re be taba ena tlasa taolo mme le ha ba bang ba ita ba etsa hore ba di tjhentjhe mabitso fela ke ntse ke disitse ka mono ka diputung ka mono ke teng ka mono ya bona hore jwale taba ya ne ya ho tjhamela le ya theoha batho ba qala ho qoqa ka hore na ba ho phijwa o ja ile ha ga etsa jwalo no tla utla o se thwa BNP a nkane ka mona ka maboto faka ya le ibai o ba monate ya le mo imona ama BNP a sala tla le tima mi tla o le ba ka a ho na ke fela ke ama BNP a sala tla le tima ona ka ne ka ho etsa mosebetsi wa bona wa bodisa wa ho bea dintho tsa taolo a di tsa taolo ya ga bitse ka jwa bona mazo a mabedi le le ha le tsena le ntse shuka eng ke bona le la ba ha le bona le kutse le empa ha jana le wa no mabedi a ding ka bona tella ladies first gentlemen just a little bit after ladies
ke kopa ho botsa hore na mona mo o bontshang hore batho bana ba sentse ba iketla ka hore ba sentse ba fana ka mesebetsi ke hore na batho ba ntse ba fana ka mosebetsi ke batho ba boiketlong ba makhanselara kapa empa fela mmuso o tlisitse mosebetsi setjhabeng hore batho ba etse mosebetsi na hobaneng re ba iketla ka mosebetsi eo e leng batho ba tlo etsang ka hare ho mmuso na. Hai ba o petile kgetho ne ba e bolela ho peti ke kopa hore re fane ka monyetla o lona. Ke ya leboha lebitso ke Mofai Pani ke Mofesi. Nna ne ke kopa ho ka setlhala fela sena ke sa haufinyana. Nakong ya ho feta ka mara dikgetho tse fetileng DAP ile ya ngola lengolo hore State Council advises His Majesty to set up a tribunal that testa fitness ya di-commissioner tsa IEC competence. Jwale ke hlokomela hore ha jwale bua dikgethong tsa local government ebe DAP e haka e ka taba eo kapa ebe se ba e latetse ka thoko. Ke hlokometse hore DC le yona on the other side le ha ke tseba ha ba se ba kentse nyewe kapa ke bona ba tlo ikenya but ba phatlaladitse jwalo hore ba tlo kenya nyewe ka lekgotleng le phahameng hore IEC should be dismantled, should be dissolved for lack of competence. Ebe lona le reng ka taba eo ya IEC le botsamaisi ba yona. And now that we are going into the local government elections, mosebetsi ona so o etswa ke local council o etswa ke mmuso o kopanetse le ya thuteng le bona puso dipatsene tseo di badileng ntwena e ralwa ka puso e kena tshebetsong ke puso e se di-local councils ke mmuso o hirang sepolotiki o sebetsa le mekga eo ba kopanetseng puso le yona ke ntho e mpe ke ntse le hopola Paulusi ai gale amakane ke na le phela Basotho a ke re le tsela mhlophi ela a neng a iphatlatse ho yena ke ene le Saulete empa itse ha hopola ka mokgwa bana ba Basotho ba neng ba fotse mane ba foletse mesebetsi ya ditjhankana a re mona o tla o tla pele na ha ho ga ka nnete ke kentse hloya ka nthong e ditshika ka ya re ho hai ya e furalla ke se ke le Paulus mo khawa ha ke no ke ntse le tsong mo khawa ha bo wa bo Paulus ka bo ya le Paulus o khotse ba sa o le ha ka tswa go dira ne tse di tsala bimaki ka tswa go dira ne tse di tsala fela ne re sa lebella ruri ho be di tla etsahala nakong ya puso ya RP asa Basotho ha ba ne ba tlosa mekhaeneng e le puso ba be RP ba re ba le khanete ho utlwa ka bana ba tlo fitisa mme ba ne ba tshwara ba re ba tlo tla fitisa ho be le puso a ke re tseba
BAP mo ke bua ka puso e tlhekileng e Basotho ba ka re utlwa lona ma BAP le bua ka puso e tlhekileng fela ke bona ka bana ba di bana le capacity le feta athe ba bue mofa ke bana ntena e tokomane eo e le tshwereng eo e tsa puso ha e se local council e ba busi ba ba mesebetsi ka mokgwa ona o thoroughly corrupt ndalimbisi la di ba twice le ba itiletse pele taba ena ya hore Council of State e thehe lekgotlana le tla hlahloba boiphihlelo ba di-commissioners a ICT BAP re ngollane le Council of State mangolo a maka la qetela ene le mo re ba hlokomedisang hore ha ba ntse ba sa nke mehato nako ya matsatsi ga ba hlima matsatsi a 14 ya le ba tsebe ba se ba tla ga ka khotla ba ntse ba sa re arabela ka matsatsi a mane ya le serile re ntshitse notice of motion e yang ka khotla pele ke tla mona a khente ona mpolella hore o qetela affidavit ya rona eo ka la bohlano ka tla be re sign-ela jwale re kenya newe ka khotla re mmemme mekga e meng ya dipolitiki hobane hlanya ka bokaneng mme ho yona mono re a tseba hore DC itse ya kena BNP itse ya kena ABC itse ya kena e meng itse sa tsane itukisa empa le yona e mothating ha ba le yona e kena e le hore beke ke tlang ha nyebe kena ka khotla o tla bona e hlile e se le setlhasiwe hobane re batla ho hlwekisa tsamaiso ya dikgetho tsa nahaena re bone hore batho ba tshwere mosebetsi o teleketela dikgetho di tsa naha mona Lesotho ke re se ilala bona o ile wa etsang a se fio mme ha ba tshwere mosebetsi ka nnete ba sena bohlokolosi bo le kana la hore na ho ka etsahalang keng ha mosebetsi o sa tshwarwa hantle naha e ba mathateng ke ka lebaka lena ke sa re setlella re qadile ka January ho ngollana le Council of State mme ka nnete re ba hlompha re ba fa nako ane ba ngole le bona ba ke e ke le re fe nako sa tsana re botsa Attorney General a re ba hlomphe a tla ba itse mosebetsi wa bona hantle empa o fihlela ha jwale tjenana ba ntse ba sikile hore fa karabelo bona ba ba batla Attorney General ya ba ke a ba iletse 6 months later ya ke tla ke ba le dikgetho tse ding ke tsena hape tsa puso ya diba ka bona batho ba o ntse ba hore di voters roll was a mess ha ho sewa mabatho a mona ba la ba tswale kwiting molao wa motheo hore mabatho a siane ka 10% ngatse di ngana siane ka bo more than 40% o iphitlhela ho kae mo ka lebaka lena ntate ke neng ba ke re BAP ke yona e diletseng taba tsena pele mme re mmemme mekgaeni e nono e meraro e se le iphatlaladitseng hore ba kena le bona e meng itse ba tshwantsane ba itukisa fela ba dimela hore le bona ba tla kena ke a lebata ke le ka hore le tletse pheletsong mme ha ba re tletse pheletsong re se maswadi wa wana fela ke ne ke rata go fela ke kana ke bitlokisetso ya dikgetho tsena tseo re yang le botla ka ditsela tse ngata re bone go le machine e phuthuwe bohle ka go ka selemo
e le hore re se re tla e bona le yona e tswa parade le mokgwa wa ho campaign jwalo ka ha o eno ha e tswa pele ha ya dikgethong tsena tse akaretsang tse fetileng ba e ke kopa re twaneng mme re lebe Modimo Ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang ntate ya halalelang ntate morena Modimo ntate wa morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareta re a leboha ntate hobane phutheho ya rona e tsamaile hantle jwalo ka ha re o kopile e tsamaile ka tlhomphano e tsamaile ka mofuthu ho fihlela ha kwana re a tseba ka hobane moya wa hao o halalelang o ne o le teng ka hara phutheho ena. Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't. Especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tory funeral plan because they take care of us when they are here and Tory will take care of us when they are gone.